naona tigamboria maswali mumuroyo mbo bakala tojikoligi mukaye mwangiraniria mbo bakolete usabona mbo benastbori. He did a good thing because he loved his wife. Ekini ndoda torusia se ebukweyo wono egenta akolete nanje to murugio yoye no nyama gosa alenge bagaitana ebukungo tebere nga magoso kialenga se bukuyege Swahili. You can read verse 2, verse 1, verse 2 even. Baetanire but the gentleman went for his wife. Chirko muya eyerengi ya egento kende ntagetorusyo asobogima bw'abantu banywa maine abantu babere banywa maine. As long as he is a wife or a husband magoso tana kubura amagoso nkubura ali chinyomba amagoso naro umuntu yo makolika muliki bwenyoma tanga. Marriage is two people who have decided to be one, each with his own weaknesses. Kero mukungwa bwate obale bwaye, umusaja bwate obale bwaye. Umukungu na barato kinu mungiti, lakini umusaja nanjete korua. Uso umusaja numutindi, umukungu numuwaroro. Uso umusaja nanjete liumana, mukungu tanjete liumana. Umusaja na bara unarabe numukuna, lakini Nyasaye obalentire amo. Iwanga in this life, as long as you are there, na inchendo na wana endo konyoranga amagoso ngokoraki nkobaro, lakini yekero tubusa Nyasaye na ntu amanyanga it is me and you to make a family. Igo to kolemererania na ende twaberana kwaberanga enkwanga osera tigankwabere muntu tali all beyond forgiveness. Umuroyo tigankwanire nkaranse nkora gukwana nkaranse nangire wikaranse ochire bungina biara na araide amatukane ngatwasoma amatukane na akubuka na abwesibia na isebiara the father in law oyanyu omerete mungina takwaniria awu okoranga nchikoni ya nkoro sindagira ono akabumuga master ya nero kumukwanira nero kumutwisit ekagera akabo liba ono yana babuli katika bakungu abagaka bamintu bonyoko biara sonyu omete nkogenda raisi. Number 2, mugaka kiole nyumba wese skimu ana kurara bongina biara naro ni mate mugukwana mugaka ekero gote konyoranga no nyurale te bonyoko biara na yetukeruchi na yetuyo ayegenda kwani abantu irana nyina abana bawo barogendo bararoirane anje mukao mgeiko na ndeirana gakorara ayirana uguchambuo otebenga yaya tigamba na byo kana lao kuna bono umuntu nyomete Taita Taveta muntu nyomete Turukana labori orioko genda tenganga letingo koraki tiganda aranga ekinkero but with our colleague you can sleep where you have married jiratiyo na ayebwe cheki ekenda somo gakoyo agatebereri umwana oye the son in law akamubetebereria ngane ndagira bakuna kulia food ndagira yenda ekayara karara matukane agachikonyore mechando mukaya agakwa numukungu oyo itetwe
nero gereta baisi Benjamin esegi yarenge esegi anene abini abajuda n'aba Benjamin aba bakora n'aba Benjamin enyumba ya Benjamin igona nabateba igankole nga ikina somera mangana marriage enka tigebe inga nero nyasabe kiro abana bagocha abagaka take responsibility abasaja tigakonyole bese komunyoka uchiali kuna kuli chingo kali chebirati abasaja kolega sinumukia abana bakine gokoruo etokenga naye ngwa kolete gas abana dibatentereka nunde wese ukali gosiba akiara marunaro unabono ekara na chita na rueto boba singa cha kosomima that was 1990 same tangacha abagaka balinga bonsipi they were still alive except mwaka omune weto sireto korukuliogi nena denga liogi na sirete the rest were here bonsipi na ovale lakini wono sawa kwa statistics they are not there but please take charge ila abane kanisa sabera abana chinka ila abane kanisa tima itige ntoiki osinko igwe kanakere ila abane kanisa abangina ila abana chikanisa basabere embeone mbere sika nenda abana bagane chikuru basome kamuranje if there is anywhere we can invest it's our children to invest as education amale mongo keale umuntairu kanda Australia umuntairu kagende Nairobi kwa muiwera naale igongo batenya sato konye tumanyenga David Yoralire David Tayweti but let us take care of our families unde bwensi ora mungino yanganyete igotindi go wachegia na ntongecha please go for your wife please go for your children bairanika ugosinywa ochonda angelito ganda naye onge transport ya saatu seni aselera Kristo maborito tigansabe tata nyasaye twera nerimbia manase mugasolero ayenda to tuanchite ando tolende techinga kichonsto le moyo sawa ito twera nerimbia manase nkeye yo mulishi to nyangweso abana baye nabachukuru baye nabachukuru ninyubara otu abasabiro bakonye biya manase ngincho kwa mulendero musoyo wekachinga kiechi nyumo monginare nati mogete ono leron noroche omito David nero ralire waiting the resurrection morning wanale wosabanya sai okonye nkeye oyerende oyeseseni amaraika otalema nomwikoto le masenkeye wono tokonye semeroberie ya ansire wekatwa kolire buya elindo bakuna otoiwa selitra Kristo maborito amina biamono biamono mulisa se amarandi ayu nanda ase fasi eyo ebyo sibigo toira ase gochako mukutano ase mambi abono chinkwana na bato ntorigo twara nkwana yantoraga ni na masabe nkega netia masabe na twabera kuri muisonde iga enkege nteka ntikenge na masabo igo naboto taenda muno tagete lakini abide by bune bintu bikogenda eger nalio totabase kwanta itrafu ende embe ebase go sarani bintu nsa ntatu chaka kwende bintu bikaiga kurwe kenyoro ukari muansa nyumbani na bana ali kwali gani mongina musinya nyangweso gakara ali mumbwa betawe rango mongina musinya nate na igabuye bintu mbikobuya mongina musinya ncho sabe gari gintu tate kengena masapo akeiga cheda kayamo togenda bwango agara tarenga twakore
kirango tusabe piyamano mundu ri iguru tata bwelioba twakwera nelinga mbiyamano tata noro chasi twakire nyumba y'omusumbu omonene nokwiyo mitore amaliga tokorera togogotebi naye tata ntuna abana bao turase ensi ense yawo nchokire ense yasarekire tata ebitu abeye togokora twabere ntuna abanyabibekero turase ensi ye turi nori omubi saitani noro cho mugako minto nyangweso igako nakorera kera angakere simi usinya gwaikire mbwone ngakibwone yaba nkamotebi nyasawo manyete ntuntu manyeti nonye ninche noro cha makweli binajete bwone tari okunakorera nande bono de mabwa suri tata noro cha abana batigaira senkeye tomamaraikao onyare konyogitira omucyo nyangweso nyasa batigaire natigaro yomo ayo gwancha kwa uranyare ko basoboki nande tomamaraika asenkeye obwanchani bonyare koba banyare koba bakoigwana ogoba monigo borege nteki jakubwa kuna kogenda guchya tata twebekire gucha sura sumugaso mugima mangana arabago kwanwa totomera maraika anyare gotolenda tukureke genigia tebitibuya kiagera bono urarire na tulira ntogo kora kindi manene akobori amakaika sore asobwanchani bwa no bwa Yesu Kristo muturi mbiyamano baba se masabayo nali kwenda moja kwa moja se mulisi nyangwesaro yamabwa balisi kanisa iminto Gilbert Bugita iminto Gilbert Bugita nera ichega atusabiri nande tumati wese babangwa kwebicha buye bichenja nywera buya enu kwa mobeka bege se biche konywera akara nyangweso nataka ko yorari ngumbu tom nayo tuna se biche ko akubuya iga aliya ko sababu ya nyangweso are kanisa ya ne muigetange basani batebitya basani banyangweso sema mbina abakwani bwakire buya mole ndate ko rali bageli asenge nchoko rwengora kwani hapa ya balisia na basiriki wa kanisa ya Ngasa watabyo mwaka nyangweso ngapole sana asenge nchoko rara wa David numuntu bwata mangana yara maka ando musani bwa bantu abangi David garo musani ya atabwatia kegori na abantu abanene kulende bono onyalire ko bakorara nyasaye wetera asilingana lya yago tebanga mwanya abantu tongire no mukungu matukaye na batali ko bamange ekera ikire tokonyaka bako wetani tade twanjira nanga tebitia matuka mwaire na ara ya nyaye ko bagakoba na bakebara ikemyaka tebitia ikire konyango morango ro muntu musinini lakini nakuminga David wetani ni miaka 60 igona banara batebanga nyasaye omukonyiro osukirie miaka eyo nale gosabanga akare twachire kolera David ekenene twale koira ni achende nene yokola mie family ya nyangweso family ya mochache abantu ba David bali anyale ko bakagotiga magega twara tole achenda chinyinge akare twachira asa matanga lakini nje nale gosabalera ngato twale achende yemenene okole mie family ya nyangweso ne family ya mochache in general na abana ba David bali banyaye ko bagotigare kiagera okuna kwale ko bogwani kwa nyasaye chena alwa tabanga nyasaye no ara somo choyo igana nagendere ko bo nale basabanga tiga nyasaye bagate abalenda asons ayande tigatonya ka batokonya tigira nyasaye omuyata atanya nyasaye na ndasema mbingi yatwirani ngambu jamano bujamana nyasaye yanyala kandi twanya ka dogo ikase nyomba yo musombo nyangweso wetera asenge njo korara kwa David no manyete nande nyasaye kera korara no kwalengenera David abanda mwamwe abanyali ko bagagotika maga twali ko batika go cha sora sentire abene obakonye na ndo basukulikira asonsi ali David yali kunyaka bagakora ikigara nkoriele chira n'abantu nabo nabo kunyaka ba koko bakonye tukweba gosabira muri sinyangwe sasa arabe nyasaye noro cho boroba nela kunyaka bagagotwara twako maleta sora sentire abene nyaka bako malamya ikigara matabi ngabwango tunyaka batogo ikira senke okoboka kolikwe mambi
nasaba ya makasirira Kristo yoro mubori ejo. Aso kwandande ya subwango na wanali korento minto Paul former principal Nyaronde aicha kwane kwa niaba yechi kanisa chinde tocho gocha mutua birogembe bwate amabagara mange tibiri reserved as abantu bari special is to anybody igo tocho gocha mutua iga tuikaranse biyamono mwaregania ase akonyorera ribageri kwa niaba yechi kanisa chinde and in particular kanisa ya Catholic Church na bonta getakoreta engora ya ito una washiriki wa Catholic ase matutu kocha somuche womugaka Nyangweso no mongina oyorari kurwa sobiko bwense na bana babo bonsi abara na se nyomba yoyo Minto David oyo orarire kurwa sobiko bwense kana soa mabugata mangana bera somu pasto sabanaende yawo toboria tubuga dichingenjo cy'obunyasaye n'ichingenjo cy'obunyasaye no gukora amaya no gutiga amabe no kwirita na gutwara control yera tokonye to balance y'obugimobo tumamenyera nyasaye irinde tunakobo amatukari nyasaye tobarire torabaso bwegwense tigansabe omorembe n'ubwanchani boisana senkeye n'umugaka tato karesiko nerabe no bari mu nyasaye n'abantu abari bandi batanyorete goika na twensiamo tubekaneamo asogosabere nkeye takaba no morembe n'ubwanchani bwa nyasaye tata biyamo no mwaregania asokonyora ribaga okay watabiro biya twensi twegene tusabe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu amina machanu nyasaye dora tuachira asebe tiekeya tuachira steya sobya tuachire asengencho tuangusurwe nobobe bwabaira asenkeye machanu nyasaye watebire ngase abantu bari no wechana namakweli bari namaliga mange asama isabo tubatie bocha sore tuatigire familia ye nyasasa mabokao mano mugaka Nyangweso yotari amona intwe ase gusanga mangana yasegetieke nyasawa twasabira sore obatinya mariga ando baremya yebike kyana yo bwato baremu bwabene nande bogwena toko bwantu mwanya bantu twasabire nke yo bwanchani no marembo bitigare ngano nyene karo twakendrio murubirio toka tokorire tokorwa obwanchani bwao oboitongo bwao omarembo otigarase omugaka asabana n'abantu bonsi bo gwanchokuya asekenyoreke yeito twabere ibi yeito tagenda takorera gocha sore tokogwenere nyasaye nari torakogwenera into chikonyore ngari obugima butakoera kusaba kwane gocha sore no kwa baminto bagenda tokosaba gocha sore kiara Kristo ayora mubori yeito amen tata no mwana moyo mutagatifu amina bwangu tore na bando chibuya tore tubwatia machiko na marago kurwase isiko yekenyoreke natakangalia ni Minto Morisia masomi akwana kurwase kengumbukeria ekiagara mbakora nere no Morisia Nyangwese ngakientambe no nyatariga iga agara ari present kenyoroke kia ngumbu ase kanisa yangaza ya ibore tukurwa na matutu Morisi karibu na batoko na kwanda igongora gokora tore kuna ngero muri siri kondari ando di santaise kiagara bintu mbirubia eke moche ke banda mutuga iga nande ndo chibicha mwachi akachiari gochiari nari muri sia karanga abantu mbacha bwoye nende mbaikarende omuyigoyo ange nonya tari amana intwe mwana gocha buno mogako ko kuna gocha mutua iga se kebanda ke tuteta baka kuma hotel mo karansa saga ya biya mwana manyakerogo naende nabo ase amate ya Nyangweso tware goteba pole asoyo Minto David Kurara
maetenga na beko ba mariga mange aenda marito asichinjira chionsi on behalf ye kanisa ya Mekenene ne kinyoruki ya Mekenene na batware koleta pole yita asenka yo mulisi ya Nyangweso ni maeto mulisi Nyangweso nkora abare na mariga mange na ende liyanda lile nene mono ko buonde bwensi lakini lenda makweli akire ase okumanuka 21 igotogotwaro gosemeria ng'ekera yesara irane na lirio katura tinyibwa mariga na enda makweli tagutwara kubwa konde bwensi buna bono abwate lera igogo sinywanga yowochi ningowochi gotebia pole lakini lito tosokoba no kwegena ngakingochere na ende ngangere ekera makweli atatwaro kobwase bali baraba begenia ekera yesara abugie kono and therefore as a familia ya Nyangweso ngima omwana David oyo ralire na batware koleta liyanda lile line na asenka tubabeka sama kwa Nyasaye Nyasaye balemi kubwa mwanya bantu egekogera ntubu na mwanya bantu ntubu ati kole mikonde kore konene turanyale kosabatore tato macheni Nyasaye itukoria lera watu achira asobosi bwao na senke yo minto mulisi ya James Nyangweso kwaralira omwana wa ye David oralire amanene ayorale mia bana bamwabo ayorale mia mate ya yengima ayorale mie abana ba David ntubuna mwanya bantu ntubwati okobwa kini yego toinyoria ngenga kineche buna kwalire ira buna nkoira nore ekerora tinyiri iriga kurukira soyomo oyora tenene asokoboko kwao tole mitwensi na endo tobeke toinyore nga matuka tomenyete nseye na make ayobororo kurenderi tukongo charire ekarobororo bubwensi buraere twagwetigeire na twamanyire nga no tokorera obuya bwao endore tokore myoko nene asomuga Nyangweso na abana baye amana abachikuru baye asobuya bwa Kristo mokonyi senchere ndi abene nabona ale go fold kurwe kenyoro na nakorangire mwaka Charles Okwoyo kyarambale ngani no mulisi Nyangweso nkore goti mo fold tinda korabia mwaka pension kigora senari tumuri savete tuchiko machinga kichisaina tokoruga gwe kwaya ya matuno muna ko batayare gaiga mokongonto komo ekaro tukona kubwata no minto James Oyaro munyakerugo biyamano aseko ngari bageriga anchende nte amagomba ne gocha so muchibu magaka James Nyangweso aso gusirwa na bana baye babere omwana mumuroye no mojokoroye nale bateba pole sana kono wako konene mono ocha so muchi Nyangweso oinende utari amo na intwaiga wakarisiko oya tokangane kintu kiabe kintu kumia akara ya boire igo bono nare koreta magomba ego chesare ndenta magomba ndego chese abana baye abachokoro baye
wamatubika nyoro na abande bonsi aba baretire amagomba abo gocheso muchiro nyango iso ritukeriga ria rero kono gwakwo konene akini tutuluko bwa nyasa uri no kobwa itukoria ikire na torira na tokora giango kende nkeritora onjore kikiabere ye ikira ko bakiabere ole kinare batebe kende kyo mari nkeringa was sa nero rino kubwa nero gere takana roma intinki kiagere tayaga korekana igori garari nene ko baabore mu was gocha so muchyoyo n'abantu bamwe abanyangwiso bonsi bari barure cyacya so korenta magombabo twanya sabanya sai uryoko abantu bole mukinga kicyoboko neraba bole mucyo so mucyo ngakiyo kendu bonge abaye obole ni bwabene unala bateba yonkoranga sai nero linokubwa andi nero atubwire twensi naturano ragenda tore kolende kiro monto ndetari yomanyete litoko nyasa omanyete nyasa bale bole mwenga kiyo bokendu bonge enda bole ni baruoro baira nese mene mayawe ya kawaida mbiyambre so antegera tiatura turego tera kurwase matunwa ten tumana ko move very fast tikasi ni kuruchesa machonsi uncles kuruchesa machonsi aunts kuruchesa machonsi tuminyoke enjere yo to fold bwangegere na toko murandiri baka turego gotera ande mbabulata kisiti amatera abo mbabulata iga usaguta koko moga na bago kwa kisiti chiro Tatana
mbiyamana se ogatero ko tigango nantira minyoka ti manganande make cousins from both sides nchungo mabekera ni mutwa ti cousins ko both sides ti cousins ya David ko chese machons chese machons igo kurwa semo ya muga kanyangweso Murisia alafu na mungina na mogo cha mwese kara mogo cha bwango mogo toira bwango na ni maitenga na litaka enda bwango tukuje mbele kwa sababu ya foto kurio ndonga na kurwa kirwa buna minto James yarako uniform tabere guchi mutwasi niga ase bichego swabya tubikira ni bya baminto kaendo chena bara abange bano inchunu mwesi Morisi urumanga yari bicaye ko nakunywera oyu ago naro gutusabira bande utunne ake bicaye kenywera kabisa ona tawo karaiga morisi wa rumato sabere I think taweke renga ya sokusaba tata itole murukano machikala miyamona sengi yake kyobogima bantu zotikete tormo yega no ja senke ya batata James ngwe soyo karale kurwa senke abeiro go Siria omwana oyo kabero mwanjwa oyo David wanjete
tonyangweso abana baminto bonsi bairani bonsi asikinka kyao muno nahoere biya abono twensi twetira soro kwa muno wanja kwa ogole taimi na tokogania nakekora twabere togosaba na basemenga watoigure bwetera serie de Yesu Kristo no yoro motoria amina sarutiga egera tuikaranse nali bintu biranda taratibu nanda abantu n'abasongo tanabasongo tande kotokona kogenda tende ankles chianko kuruchise mochons chianko kuruchise nyoro ko kuriga yo mucho bo mugaka nyangweso paka gocha simba bachichete bakemeri okoreka na boko rukweta anko inchumotu chumotugo nanda abana bali bo morisi ominto nyangweso ando se mokora bitaranda buya nabo mogoto tebi Uncle to David, Tianko Tia David Jones in Jumutwa, Tianko Tia David Jones in Jumutuga. Abari babiri bokaida. Tobera. Wento korikyo gusabanga ikereke. Audio rekuru aku na bagocha abakarama ose ntokumo like when a work is done and the life crown is won tigaiche nchufote sheke bicha ngara tomali bagabuna kona gocha igo or our sorrow will end and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, totagote, and they all say totagote, totagote, totagote. Ekero biche yoko na wakugo tutenubia uri sori nyabeka bekange kwende rainubia ande ngoto saberore prepared for the good and blessed waiting his parcel power to unfold times dark night of sorrow kera mwakire mwakore ntebi bicha yanywereire kyarandire taligo chanywera well done faithful servant ugo saba kera onko morisi nyabeta libaga atusabire Maituna bora atware gento ta tugukwana gocha litwakora matanga chokwane nalioko ya chisa ino bono chisa nchini chinkechire tukunya gukwana manganonsi mogaka saba kusaba tule bono kutogusaba kiro muntu tigaire birengere lyo nasenkeye tiabe kobore mu kiagera Nyasaye natwangite ntuno toigaiga mune bitonde bire moyo omwana orarire tebiti Nyasaye namwonyete murasa mbugete bona tigatusabe tube komore mbasenkeye ekiagere nkeye
ne yo munene ne intuna bo munyene abatwakya twajikwa birori batebiri gwesa batule Nyasaye tata Nyasaye mwana Nyasaye mwikomo chenu twakira senkeye yo murako mito tebti nyangweso kwa morori asara ya satambe koranche ni gaichanite nabo igenke Nyasaye nyeben kabeno baremu obekera bana batigaye cyama ticyatu batigaye tigatobeno baremu abatwakira gotwalentiro suda yo baremu wenseye ekyagere moyo bantu bari moyo ekawotenge gari kutundu biri moyo Nyasaye no tumanyite mwanya bantu watungi tukura samarwa ama tukaye na make na ndi goturi no boruro bunge ase gotwasabira bono tigatore ngeriye kero tokora yose tumanye no turi tigasabe twakira abageni bo mwante mwakanyangweso yogoigo kero bakira twasudire ne kero twairani Nyasaye kero yo momoire ni buya nenkeye nyewe komorembe abatigani Nyasaye koboremu elio tumanya ngamaene seye ngo itatore onde bwes nabarira mutukaye no mwante diminararite amatukaye no maite sekitabu keriki ayubu ikumenya kabunga bitana gatabanga kero yomo nabarira mutukaye asego mwana tabiti na mutukaye ayete na itubo igontoganyete tigato sabe na kwegena ngamonene na utumanyete wete shora iwanwa wachikeso mutori itu. Amen. Tikaranse bano. Mbiyabona asenga ncho ya ndrete amangana ya do kora mwaka nyanguso muraba gitisi mitokwa nere igante betiga gikora nche inkwana nchi obona ali nyinge, and this is what we are doing. Ora olenga we are doing it ndikitara kira ko gechi igolendo igatwe karansira ya kane na bante bitumura bagatokwa ndera nteke mange 30 ngakora nche oyaro na kimojo kora matanga kalibu wane mambi igimi so kisinda ki komura nche nkwana nchi ba kasi de kitokora igolora aro na ora tuabera ke kyagera aina mangana kwa ndiso mugaka ukali mumbo taikekega. Number 2, kaluka yanstego umuga asiko make sure na bete mask umuga asiko na bete mask umuga asiko muzamba na bete mask koranche oyimere komo to me yasarwa ile you please make sure na bete mask oye tama bete mask so ku waro karuwa mutira abana bueka. Number kende abantu na ko mo je kama gabu nyambale ma gabu na mo uchi wala bakaka utikali muno nyambale ro rasinge njo yande kende nkelinga togo cha tiago ko tago kwa ni koranche ayiguga kare guga tu kare go koranche esto achie bona ke ya Mauricia antiba kemed abaga na togo spi nyango sa ka ke bicha to chorra mumbu ngombali balenga pembe ba kwana mbali balenga yo antiba kemed ba David please nchuga abaga mo ke David mo cha mwesi baswatu wa nyangweso chikasi ncha nyangweso inchwa mwesi kamulanje mwakwebicha nyango balikora mumwe mwalenga nchole bwangu tubwa tia higo na atura ko mu kutoro bwangu kamulanje yo ka saka bakwa ni mweka tia higo na bere higo nchibona anti bwangu nchibona both areas korio ndonga korukirwa kurunyanchwa kurwa nyamasibiro robye nyabiyoto ants mose mocha chikasi nkenya ngweso basada banya ngweso nima ndaya mura ali mwa ngweso ntago ikananya ata tubula tibitanga ikira tokorwa abo abakaya nyangweso bakaya nyangweso na mocha mwa kibicha nyango tatu mwa jikorra njo nganti yake yo ants ba David na bwa boka bari babaya na boku ari yo masebe kebi biche mu akiri biche karata na yo ant chikasi ndenya ngo zonchiya abantu boka batoka bara na babo kebiche ulinde mbuli ant ra ya sabe
ogosaba gwoka toigwane igo takora kole mwana manga etiga igo tokore bla kino munere toire birengera ria sugusaba omotongi tata nyasaye tugene rimbiyamo nande mbiyamo no gwatorendere gwatoikirie nse elio bali anyare ko bali gweture katatore iguru twachira asore torabanyabibo twabere bebyeito oje twachira iga ase enkayo mugako mito nyangweso aya tore torro tata igo twacha koremia abana baye no mugaka nyangweso nonyata iya iga nara monene twareta banyare ko bagotwara obore muboko rwasore tatore iguru norocho bororombora iga emate ya nyangweso yanyare ko bagekogenda abanga asabange tata tokogosaba aye tata nande gore manyara tata nyondiri yanyarekana asogwanja kwao tochichaiga wanenga gitoraja tocha somorembe tali asebirero tatore iguru ntori okobeteri gose kogochika korende bunaye bwanjete onsi yakoreke wonekara togochikorwa iga tata twebekira asore twensipie kara toragende abakogenda namaguru onyare ko baba koko barenda banyare ko bagoika buya na bakogenda nebyo mabirosi na maoka mwanya bantu tatore iguru na barabu barende baike buya nenkeye iga onyare ko bakogotiga rororo omorembe nubwanjani bonyare ko bakogendera butambe onsi twakobori twegenete ngano igwo gosaba gweito gwetere tali omwana o Yesu Kristo yoro mutoria amen abaka yanyangweso kuriyo ndonga nimete mbara abaka yanyangweso abamame abagna Rome David timete so nara mbiyemono kurwawo aba isangi ba David nabata ba isangi baye David nabata basani baye mwesi mocha aba isangi ba David abasani ba David mocha ibiche yenele ekonyakora abana na abasani mbachete akaruma akajana nasi mumbu ale bakurije na bakora ngiye basani abakwe na ba David balenge na basangi baye naibali aba isangi ba David na abasani ba David maybe age mates na basari basa note nere bakore gasi nere bakatara nere na gute gute bacha for asebicha rio jogoro aba isangi ba David lakini mwate bwango ni muro because of time aba isangi ba David mbaro tra abantu banda bakaimoka bayikabira abantu banda nababo gendi na bande nimeye tenga aba isangi ba embara please come for a photo aba isangi ba David nabwo yonko bolia njubwango ntora basire basiko nko kwana ne ntuwe tuke mwaje njubwango mutusabe ibije ebe necessary ko akwa wala korona na basangi ba David abasani ba David very good ibije igena igere nchane mono for number lazima na mwana muare nga matanga a David mbia mwana sengo njomo ikilo igo mbia mwana abana nkomolia omulisia Daniel usabire abasangi bao to sabe oyoro muya nando mutongi tatanya saole yoro mbuya mona asenge nchoyeri bageri gwatoire na abana bao nande na bakisangi ba David wono okorara kwaye nigo kwabeire okwamu basokano no gwokogosa muno kurinda asenge nja marika goikirana emiyaka y'omuntu nabo iga matukaye nechinga kya komenya ejia David ncheigete echi atiere ne chinto abaiga tori karansta wona iga enka yomoaka nyangweso amone family ya yengima abamu abo abana babo abachokoro na abachokorolia mbabo ateli yande linene mono
Kolenda asenge njole tata na inayo moremia lemie nkeyeiga amoni amatengima la intwe buna bakisangi baye ino twetigira asole nga Yesu oyo moitoru rasetole na intu intoru ororo okobori okonene gocha asitole no kongekero torarwe asobo ikobweze ine na kitorarwe ntoru ororo tole no kosemeria ose torarwe asobo ikobweze tutali no kosemeria Yesu twakorangeire obasega tieito otokune na abana bao na twenzi kero yo mole nsagaiga ama kweli ya David abe okorandi okonene gocha asetole nga twe tokorangeri Yesu muno motongi elinde kero wachire wasoire meyeito toncho kasenge nchonga wangoiga ngochole kuya bachenu tali abagosi tali abasalia kolinda abaho ncholeire kurase chinkolo chabo kurase chimbo chabo kurase okomenya kwabo elindo cha kuya baikerenu abara wenda senkeri wa torosaire ama kweli na leo nagendete ko kolinde Yesu to chenne wetera samanyinga wetera te karwari eliekero to endete komenya buneke goliekeiga egiochoganire Yesu to bwere kia nayo no kobwa umwiko mwachenu atigale ko base enkeyeiga amareka bao bayegitere nabo igogo seseniwa kwa bene gotigera senkeyeiga korwa omugaga paka abachokororia abaamate abasani nabo igo abairi bechingi chonse ne karotora soke kogenda Yesu bamana kero yo moito na wetani onzi otoinyira soboro tubakana kale tuasabere togenete wetera serie tera Kristo oyero motorito amen. Ndiabona sana senge njaba kokoria buo ngo boli abachokoro banyangweso bose mocha abachokoro banyangweso aburo abana baratemu abana bo yaro abana ba pelisi abana ba olipa abana bose bacha abachokoro banyangweso bose abana ba olikista abana ba olipa ba jene bara abana Mariamu abana bose bacha kamwanje. That is cousin to Mutu, cousin to Joseph. Was mocha akamulanje for a photo. Na banya ngotata batenge bijata konyeranga abati ko bahemba cha matanga agusi. Oyele cousin ya sabana bali mutwa. You know your Charles, you know your David. Abana ba David aba Kenneth mbara, abo yaru mbara, abarete mbara, aba cousin sasa mana was onyo yabara mutu abali cousin chiao. Please come for a photo. Anya abali mutu kale cousin yao, please come. Obuya bwanya sae wato ikiria igalero. Anya koro mojo koro nyangweso. Please come for a photo. Mojo koro nyangweso. Jumutwa. Tomo baketo motoge. Ndiamo sana. Ndio je ndando ndo yolwe. Wana abacho kora abatima dingo gusaba. Ngo ko basabira tikazi neji. Mwes. Dime ingo oyo gusaba mi ngo ngoro. Oyo goto gusaba. Yan muri are very good, very good. Omo mura o David uko mutu na yuko basabira sema njumwaza ko mwapole. Oiro mwana David nani gusaba. Tosabe Father, in Jesus' name, be with us from now and evermore. In Jesus' name we pray. Thank you very much, son, for that good prayer. Ukono koraira kalo saluti nga anko yetu lala salama. My father lala salama. Thank you very much. Karansa mbiyamna singe njomwa nzio gocha. We are almost finishing up now. Abunta nyora aba koyo ya David. Moja mwes. Mbali banye mete nyangweso gaiga.
Mano kanyum kuruse itokiru abande abakoyo ya David. Ulia kutevila ukamukoyo ye. Please come for a photo. Don't go to the scope because you are so important people to us. Abakoyo ya David. Abana banyometa nyangweso kekusi. Abana banyometa kurunka se itoboruma omasese omachini bali bose wanda babuna bakoyo ya David. Mwesi moje. Please come, can you go here? Nali photo kwa via. Abana banyomete. Very good, Zemeji, karibu sana. Banyomete omasese oboruma buanya, omachini, onyangweso, abose bakoyo David bali. Ngoja bara bande for a photo. Ana bairia baya, we recognize you and thank you for coming. Bienvenido sana baba. Abula bakoyo David. Abakoyo wana nje. Bienvenido sana. Wana ngoto wa libesho kusaba. Ngo wacho saba ina kusaba. Na ko ngera mukoyo no yasabe. Tujne mna spouse ya na na besho kusaba. Mukoyo na sabono. To sabe. Ta tu itore goro. Twakwire na ngambia mono. Rora kia toretira emechando no boruro sauriyo kwa mukoyo na David omone none to kurangiri ngantorera nainde hasi enke turwane siese giere yengencho to semeri goito nendo torendero kwegena goito kero kwire no tunyora ne ntunto ganyete abantu baminto abachiro to apore gotogenda gukene ngambia mono nende gutokora moyo goyo nyare kwara buya tusindikisa mukoyo na sinjirere ngia nende tutwaro kwegena ngero kolire sawari ya ANC ntuma etinkia tebetinya sae kerenga kiyo mwelyo kubwa mono abana batigaire tata balende boro kinjira yawo ya bene kubwa mono mugako yo tutali nera muremi ekairo gosemeri witu na sukuri tata aya na mangi twaro gusaba lakini twakorangeiri hasenje yo gwanjani bwao tulendera ukwegena weitu atwasabiraya wetrasa mabira Yesu Kristo mutoletu. Amen. Thank you very much Mukoyo for kusabuku ya. Bienvenido sana, nimeshukuru sana. Tuikira butronya le kwaya mwaka nyango sante everything kwaya kiwiche kotera lero nyaka nyalikare kegera mamre bele sabaria wese bele sabaria igara bande kora je kwaya kuri nyato ndo wikare re kotera ndabona mukande ko yake ari boyse bali mambi bele mambi na mambi yako nyaka gojicha ayande ndabande to kora bienvenido sana kwaya eliera ya mulisia nyinjuo nona motera iga tato uskocha sana kwaya elia you are the kwaya to water please come and entertain us no yuko eliaje bienvenido sana. Karibuni yeye anakuja, njia inanyosha mapito, nimesema mimi naenda, amenituma niwaambie, karibuni yeye anakuja, njia inanyosha mapito, nimesema mimi naenda, amenituma niwaambie, karibuni yeye anakuja, njia inanyosha mapito, nimesema mimi naenda, kaza mwendo twende mbinguni, shikilia imani yetu, Mungu awe nanyi maishani, ndugu zangu baki salama, kaza mwendo twende mbinguni. Kiwana
akiwa nahodha wetu, palipo vinono tele. Yesu akiwa nahodha wetu, tutakapoiaga dunia hii, tutaelekea paradiso, palipo vinono tele. Yesu akiwa nahodha wetu, palipo vinono tele. Yesu akiwa nahodha wetu, machungu yote ya dunia hii. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Barabara njia za dhahabu, malango yake ni ya lulu. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Barabara njia za dhahabu, malango yake ni ya lulu. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa, kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa, kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa, kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha. milele.
jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbia muno sana singa tokotero huko tungange tokole to mpasta arandie tokende. Labda kuna wenzetu walikuwa wanafanya kazi na David wakati alikuwa anafanya kazi immigration. Tafadhali kama wako wakuje. Labda kuna wengine walikuwa wanafanya kazi na Kenneth. Labda kuna wengine walikuwa wanafanya kazi na Wilkista. Kama walikuja kutubadia pale, tafadhali mkuje hapa, we totally organize you. Ndio tubatike sikekera mwanzo to sinenwe basari mba kubura. Onyo ndoru wa immigration secretary akolre kaligazi. Ondoro asitende dia Rodriguez, Charles, Urkista, Obalega, Ondinaru kamura anje basari umba kubura mbacha onyo ndocha. Tindo chonde na boto jenga utoba na boto bariko organize. Oyo uchire na boto ko moae ele pata sauti yake ele na dormir ngo arwama yakusaba kene kwikuli. Abana ba Nyasaye nande gwakira samonene inche asa Marieta ni gongoro ku Kennedy no yogorinde igona runo tumugirango na gweta nigo igona tumwa no munyakero goito ole aso yonka welfare ali na ibasa seguri kista okora igobono igontomire nentenenera ase kiombekeri gito ase gwiri kistare member naende karonare gocha na kwana noyo minto maganda olio otagete chikuro chobo gavana Korunyamira County ase chigo pie chivere pamoja ne yanene familia yane nko batebi pole Nyasaye tigabagate engakeye yobo kendo bonge Moses niwe tikabana tosabe omuya naendo omuya Nyasaye itomo nyamabera mange ayo tari korusi kumagosa na nasinini mbiyamone kiagara gwatekiria sekere keiga mbiyamono asenge nchiyobo moyo mbiyamono asenge nchiyo gutimoka koyo minto David ekiagara kereke magao korekana ense eliobo motongi bionse niko bira sefsanyi byao asenga kiyo motongi tuagate toremye tulendero kwegena gwitu na kugwa monoto gwasemera nyuma ya makweri aya tiga byanse bikoreka bonoga netia seke pindi eke mpaka maelio ekiagara motongi twakusabira gwitira siri Yesu Kristo ero musabirito mbiamano sana otu amengo musanta akubura wikato kayo amasaba na nyangwe bakore mbiamano sana for that good message tuwezire gukora onte togotera kurwa se family led by Auntie Paris gotera ngura se program to bento mwatere ne family yira abe magosa manene Auntie Paris ne company ya nchibono tera tutara ndo bava kuchase molisi ara eto mpasta nchibono bwango Paris gotera kungura se program ke ba getting a song from the family led by Paris and Paris nchungo se vive asense yego eta akolire ebitagenda kwane kaborio mo sabereria antebi asenda menye somogoko no bwanchani wekene nyanchambu boruti voyo nyanchambu sono vare votambi atito koirianye kanainde Nyasaye
tunaomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninataka kukushukuru wewe Mungu muumba uliotuweka hapa duniani kwa mifano yako. Kisha uliona sisi tumepotea na tukaomba mbali na wewe. Baadaye ulituma mwanawe Yesu akaja duniani kutukomboa na kuturudisha. Tunakushukuru kwa nafasi hii ya mji wa Nyangusu. Ametuweka hapa na ametuita. Mungu kawasaidie na hata kuwapa neema na faraja zaidi. Utufaradishe kwa sababu ni wewe tu tunakutegemea. Tunakushukuru ni kwa sababu hako mbali Mungu, na hawa watoto wengine Mungu kawape faraja. Asante Bwana wangu Mungu naishi milele, ulioniokoa na kunibadilisha na hata kuniunganisha na mji huu wa Kisii wa Nyangusu. Mungu ulijua hivyo. Ninakushukuru, ninakupa sifa na sifa ni zako. Kwa Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Kalengana kwa kiena bana hapa kwa bugaji mama wakati ndio bora sana timenye tigo se sikola jinja Nyangusu nkiacha wali wale wa jinja Nyangusu ndio narocha kama wanje moja ndio iko na issue. Please come for a photo. Ndio bora sana sikola jinja Nyangusu njiri ya talibo ndio bora sana tingi tuatemire ondeta na wala yentu antoka wabita asikita kirenda dios na wala ngeigo na mutu abe asituasa tu asadirie ikera mtu akwa kiro monte yange yabo le dikali ase Maurisia agandi kipindi kende biyamana problem we alenge as short as that ese injere yenge nande talibio stora kwale buyigo na naboko nga twachire ko lakini toko ba first ne chingaki ne biro bino bikogenda igombe yamana se cooperation chitwa twanyore kurmambia nande paka boniga ase injere abene sota tukuranda ase oborandia ebinde nabo tukuberisha uchima gake agero oborandi labarwanya chinga kicheri chingia
kolengane program ne kogenda family ngocha tuli magega sina tuta kuna se family ne yulo chintura kuna alafu na administration chidaka chire chinke alafu na bintu bintu bina biragenda asego seche abona igo mogo terbe bina kwande mate meri yake muradi bina okora then ngondo tabasa kwande to sucha wida kange merongeta tutuma okora Morisia Gilbert bukasa angaza na onali kumwaliga ne sinchera bene egere arente murandia ento murandia buna Morisi bwe kanisa ya angaza ase familia ya mugaka nyangweso ego shiriki na ndi gwente go shiriki go tanda ndi program buna kwanda nyasa tigabasini bana banyasaye na na bagwaniri wairire buya na wasalimu nyote mjambo. Tutaka kuingia sehemu ya kanisa na naomba tusimame na wimbo ulio namba 269 kwa program zetu. Kuna wimbo hapo nambari 269 nikiomba kanisa la Angasa, washiriki wote wa kanisa la Angasa, washiriki wansi kanisa ya Angasa tutokotero kuwa na algo tanga moskebosia asengi njio konyole bicha. Washiriki wansi kanisa ya Angasa kotokotero kutitoli no bamenyo moskebo tabosia iga elinde monyole ebicharo titoli na obomenyo omoche toli aiga gora jengengiyam togayo moche ogoja wali kuimoka bwango abantu bose bakasangaza bose bako mwana yanguze nata tukari bicheyo bikasaye mungu aliya bako mugaka Zayoninka yomonenem okomeka miaka yozim okomeka miaka yozim obamenyo womolembe vatoliwe varemyone bolblawe techimbagan goirorokana engem ingiroro gentimo
iwontara kwana igonagani elders mwensi mora amutenene oro elders njungo mwensi tobabangake morisi onde bwensi ora inchugo cha mutua abarisi pore asomorisi omino osiri omwana oye tosaberane twena nobare mwaseretare Yesu kogokora totebi tata abarisi ngoimoki okoboko igoro mbia mono mubarikiwe toikaranse mbia mono abarisia esingencho yebiro igona ataka kuira taraleta pasta gakitigante benga amonche ne family yaito igotogoteba pole ege kogera David nimwe genete ntomumanyete no mwana ominto ase kenyoro no mwana ominto aso kwegena lakini ekenene efamily ninyegenete mubwate pain yabe nase chingoro chino lakini gotogosaba Nyasaye oria umanyete abana bae mbabunegete chingoro nande nere okobaboya erinde amautara as chingoro chino erinda we na seretari ya Yesu munatogosoma ase gitabu ya Saburi 147 ase kebungo kya gatatu ye family yo mugaka nyangweso igotogoteba pole obare mubwa bene igobokuru ase Nyasaye omotungi o David mbiya mono mwensi bona asingincho yebiro tindi koira daika nyinge igona ataka ndete pastor airinde arete abarandi bande barega aseretari ya Yesu pastor karibu abana ba benka yo mugaka James Nyangweso yona atiniri tkolia rero gaiga singi jokwali kuno mugakuria iganda ngeli yokorera gutkobomo agante bigenda buwana abo osabira abana abo niwe igo taligo na chire korandia mono rero na chire gaiga tolemanie anda tweni abana ba samaskani yamana samatera mwateli ne chinkwana mwakwanire wana singi nche yo onarengereriga kero pastor chinga kana kobange asabire family ekwayeli eti amatunu nabatebi otera mwatera kwale nguwo gosemeria konene nanje gwankuna njugo chango mogotere elio ekero mwakoli gotere family eche igongo tebanga abana banyangwiso mwensi mbaje ko mbonsi family ngima mochi gocha tokora masaba bene simule pastor chingo ni matanga no musani bwo mugakoyo nere muna bagaiga na maruriro chirigaiga na barago tokonya sugusabire family egere tosome vungu bitatu tukoro muyegoyo na wanse metingo mugaka nyangweso ali sakari na turoche muna mugenda tukwana mugaka na tago gotebige nteke monga na nyago kurira kwarira no gosemeria Yesu naramo naye naende kabaya mona intue karogotegera gotero kwa makini no gotero kwanga okia na naranga no kwenda gokora mimono wono muna bagokora gotero ko e family mogoja busio gai gatokoro gosaba kwa bene ntransa kurweke fungo biamono
wakiwa nahodha wetu. Tutakapoiaga dunia hii, tutaelekea paradiso, palipo vinono tele. Yesu wakiwa nahodha wetu, palipo vinono tele. Yesu wakiwa nahodha wetu, tutakapoiaga dunia hii, tutaelekea paradiso, palipo vinono tele. Yesu wakiwa nahodha wetu, palipo vinono tele. Yesu wakiwa nahodha wetu, machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa. Kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa. Kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Barabara njia za dhahabu, malango yake ni ya lulu. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Barabara njia za dhahabu, malango yake ni ya lulu. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Barabara njia za dhahabu, malango yake ni ya lulu. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa. Kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa. Kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa. Kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha
mwana base ni family nchugocha family chugocha I mean abana banyangweso bachokoro banyangweso abantu banyangweso mwese moche gocha na inu twakire gusabira agaranya sale tobole mwasi muri pastors nchugocha Pastor Evans Pastor James chugocha tosabire family ye na wama tenga agento umugakoria nchete bonaga akolerwe na masabo abenke yegento baganetie na masabo agaranya sae abalinge ababeke buya okay pastors George Pastor Evans arwe statement o saba na James ne na sabe enke na wadra na inwase kolete ngora no wembwa bene to kumuri Kristo ito oyo wire makweli ando to ile lingana lya gosemeria gosenirie kero na nyara na ndero to kon David talio magani asende ona kasana kurwa sana watu musangerikano ati abakanya gukora amono ndendre uya naikiraiga nakena no Mauricia Nyangweso to akornere miramaige miaka 5 nomo na David yanga kila litko konyora na tualenge ano mojo korolya nyoro mubasakano mbali bagani asende one family no ene karo mogaka karale aba mwakibikiranyeke na wanta ko wolia na ekiagara amakweli otayatange na wowe tabarne kiabeire kine buyali gali na ekiagaro yoruro abono kia yenkeyo wonya sa ne yentekia ebo komento bwamate wako menya uya na abanda senseye anda wako bwamate wako menya na abayigoro abawira makweli batimugete na Kristo no muganda mwana wa malaika na batasangererie kare kinga gikira ike ande nkiri yare mono senjere ina batigira sama ko nyasaye abo musani ino lo livio nsibiri bigo toitomo yona biere na tanyale sabotoko ko tora senseye no na kero mwili arara mona bamino mona baseni askise so motorito legoro ona lego saba ulio gosoma mugano gwe family take this opportunity asoma mugano yo etugo saba tumanyanga no kurani toko genda wa Fianza mo ne songo ikozinga mango beka kusi. David Ogega was born on 29th of August 1959 in Kirwa village, Nyaliba Alichache, to James Nyangweso and Helen Mora of Matutu settlement, Namira. He was the second born in a family of 8 children, the late Charles, Jane, the late Kenneth, Enoch, Wilkista, Mariam, and Manyange. He was blessed with 3 children, namely Nchejo Elisaya, and Peter Mogaka, and Barnabas Simba. He was grandfather to my son, Dendroy, my daughter Elsa, and my other son, Nestor. David had 7 nieces and 14 nephews. David was brought up in a Christian family where he adhered to strict Seventh-day Adventist principles
and participated in various church activities in his early years. David attended Michinda Boys Boarding School and Nyarondadi B Primary School before proceeding for his secondary education at Nyambaria Boys High School. Throughout his life, David actively participated in sports and government and extracurricular activities, and after high school he went on to work for the government of Kenya in the Ministry of Immigration in Mombasa, Moyale and Kericho. David was entertaining and always made people laugh with his cracking jokes, a trait that was treasured by his family and his many friends. On the evening of December 2nd, 2020, he complained of a stomach ache and a general body weakness. The following morning, he was diagnosed with low blood sugar. The following morning, he was accompanied by his sister Mariam to Kaplong Mission Hospital, where he was diagnosed with low blood sugar and admitted for treatment. The situation did not improve, and he later succumbed to the illness on December 10th, 2020. There were many wonderful aspects to David's life and many ways that he touched other people's lives. He will be remembered as a wonderful brother, a cousin, a great friend, a generous uncle, and a loving father. Now that he has passed, there is emptiness and pain, but in many ways the gift of David's life is still there with us. He lives in our memories, and his stories will deeply be missed. Thank you. Twegene na gusaba Nyasaye ito twakira sore to wakrambia muno no nakra to kogoswa na gusiria nkwanya gututiga ngo tubwatore na watu wa chinguru watu wa kiraiga asenka yo Malaysia James Nyangweso talianga sakara libunari kwa mali wa mange awaranya dire na chinguru nchiko mwanjiraika twabikira sama okao omwana oli no kwa mwana abandi tutatora marieta batali abono usibaita igantu bwate abana bayamana bachukoro aba karanse bikaranso wikarega umusangirikano yo ikire ko enekia nako mugacha David twabikira sama okao nako bere chinguru rye litangani ando bakerole boya wa chinguru kinyi cyo koligere lyo musalaba elio kiria kyo kitamutangu kirwo bakali bagasikira lingana obae obatebu abomo nomoyo bo sangana boitana barwasa barabo kero tokorwa obalenda sinjira chons ora omusangirikano kero yomo asobwara gino bwange ko kwa ono bolende mbole matwa kubuli mya Kristo mutoli tolegoro komenta nayo omotonge itolegoro ayo kwa chinguru abare no barewu Yesu igoto asabire asenchera ya bene oe family chinguru chikorwa sore tato itoto batiga rora mbare no bwoba mbare no bokendu Yesu karuri berera senga kiyeiga erinde Yesu manabwe megando baimokie oborokererie mbaka manabwe meganda oirane asense yeiga rora umugaka Nyangweso batomubikira samokao maremya senchera ya bene abana bae baremya senchera ya bene rora abana boyo minto David twabasukiri wocha sekero kyo bonene Yesu ayo maremya bonene barae barinde borokereri aso mu bamenyete erinde bamenye nyumba yao Yesu manabwe meganda erinde toganye tobocha kwa otuomerane nabanjo baito abo batimokire asenga kibuneye iga tato manabwe meganda igo twasabire nga omorembe obasengeye kurubono mbakoirane aseritara Yesu twasabire na kwigena amen ono toikaranse bano okay mbiya muno awanse metinga masaba yo aletire obale mu banene oyo minto yaro abo tuacha singi ya masaba kusebona
Biamono sana. Bono asu maene twarire mono. Abantu baminto bararire ase binyoro byeita nebinyoro birare boikaya ikirenga ki nonye n'abana bake batwarira obuwoba bagojikorra osibako igwerio giake bakoringa n'omuntu naende orarire ng'a kigo chakobeke bona batware kwireri bagara nturare mani yake abatwakira makweli atwetananire lakini ntubwato gosemerio konene nga bwango iga makweli aya nkoerare ntware batebo gake ande tware kurasa banga omane no tare wanja orare tarire muna kware tiriri riga riratanga makweli aya keiga orabeke break kidogo ikiagara twararire kabisa paka twagoyire onara batebanga mwaka nyangwese sare n'abana bari baye bataya esamu natakorandiga igabuwo mwaka igonara batebanga weep not elder James and the family. Heaven is good enough and it is real. Ngakiwa nateba mwaka nyangweso n'abantu bawo timorera mono mumanyenga igoro nekorodeki nero naende igera yekena nga nekorodeki nero atari bolimo na tukona gukwana gatari otogukwana tokungainana. Heaven is good enough and it is real. Inariringa narigo togo semeli muna ba Kristo ogatera ogo semeli kumo Kristo ekarara sinse yembe ntuma ndenga igoro nero na ndengo chere bwangu lakini yekegunge karto chikoye gukurugora abuo na atakato some kurwasi Biblia rero ntaragendera kurandia marangiri murandia James atosomere kifunge kyo kiego tokase pete ntangani isato ikifunge kimo baka kianda juo cha murandia juo chaga osome kifunge nataka mogetegerere buya na watenga nturi kurandia tokona go otokole mani yake kurwasi nganya sae asomono weke ngeresa useke nyamorero na kiekyo igoteba igetabu ekyo. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, atoki winya sai tata ise Yesu Kristo, who according to his abundant mercy oyo wetra se amabera ya mange has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, for to an inheritance incorruptible and undefiled, incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith, for salvation laid to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, through though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to blaze, honor,
nabo igo asa maskani and glory at the liberation of Jesus Christ. naende soba nene asokoro kyo kwa Yesu Kristo. 8 whom having not seen you love, nonye muramora Yesu yo mwamwanchire, though now you do not see him, nonye mumuro kibona iga, yet believing, naende mubwato kwegena, you rejoice with joy naende expressible kogoka utalikonyara kuwatuka, and full of glory. naende ububwato bonene. 9 receiving the end of your faith, egera mukikonyoro mwali wokugenda kwaino, the salvation of your souls. ogotoleka kwemyoyo yaino. Amen. Thank you. Thank you, my brother. Awana banyasaye kwara gotegerera amafungwa yasomwa ase gitabu gya Petro ntangani isato ekemo paka kianda oyakwa negoro of an inheritance which is incorruptible, does not fade, yani engeria elitwa eru etaligo chigosareka etabwatike moa etaliko babobe kende mbana kiye kinatayanga weep not family members, weep not, for heaven is real and heaven is good enough. Ngakigurere lakini iguru ngakiere ase gitabu kia okomano ke 24 igonkorero ntebiringa naliko bwatia ngankara igurenya nensenya bigo ikakuruguru muno muri akaliyo bekirwange okwenda somusacho oye akamana kwigwiri yogi oyiwana igote abakurugura ngarora bono bumenyi bwa Nyasaye bwabeire amuna mwanya bantu marako batebige nteke moge kongo kigabo ngaki a day is coming when God will be our neighbor. Amina litukongo chalire kara Nyasaye abegendo kieke neighbor yaito arabo mwamato ito tokomenya ne twatranete tugusaba no morero nekebiriti tugusaba na kinyeni Nyasaye aro mwamato ito na ndi nera yabeire ndoto ya Nyasaye si miaka yonse ngamenya amona intwe kana na kare na kigekora Yesu aje ku Emmanuel, God with us. Nga Nyasaye amenye asigati abantu baye inkiago korasa abantu baye karamenye tana barumne neighbor, he will wipe away every tear from their eyes. Atinye ndoki kera liriga kubaraya asama isabo, no pain, no death, no sickness, every curse is removed. Nga makwirida kayo borombo kayo nyagitari nji kayo birirombi kayo ndoko bwa program sechi nduwasi MC nduwati birone gitenti but ekaro soma sekitabu kia okumano kiyema ngebe neibere ekifunge mpaka 7 ndaga kwa naso mutuga nga karana ende alia ase muchuri mu ya New Jerusalem uruche rweta so muchuri gatigati na so uruche ruo askinse moibere cyuruche akarra emete kwa mama tunda yobugima kwa mama tunda ara 12 umutinya so mutienyi amatunda akona kuriye gwa so mucyuria naboyigo amatunda ya amataye garenge yokuweni ibisaku igabana ngingo hotelinga heaven is good enough. Igoro there is food security. Igoro there is love. Igoro there is no fear. Igoro there is light enough. Ndoko bwa electricity aroro yate banga Nyasaye nero rabo borabu bwabo na Yesu Kristo. Onta geteko gotonia omanya nga igoro ningi ya. Wanse kweriga ni asiri. Makwiri takayo, burumbu takayo, bantu mbali gucyukwa enginchi y'abantu bakana korara nsega ega. Inyolengo tenaga getie kenane karo mwana Charles yararete nkorandia nandi ya kabere nando mugakori nando ndangeri kurwale nga inchu nande nkayana nando ndemino etinjo yango tebi moka nyangweso onya gutoroche gusino chotorore onara ko gotebinga igoro nengiya and nero nandi igore yo makwiri atari yo chikobona ende nandi nduju kona kulira nandi nduju kurangali bantu nduju karasa kitentia. Heaven is good enough. Heaven is real.
emegano kuiguru tali umugano buga suno kanyangau ekara gosoma iguru muna tuja kugenda ro umumalaika uriye karara akigituri abakweta simbera mbabo kigwe bali baratuke bale moyo mbaonchurwe in a twinkle of an eye okomya mwe ukuramukia baonchurwe bayegwe mebere tali gukwa bayegwe mebere imeya na bali bakwete kale babo kigwe esafari yo kugenda iguru era matuka 5 na 2 amatuka 5 na 2 gotoko swaso mu cyuri iguru mbabuli ngayaba barure mbara bakubulia abamenyi bayiguru mbaro aba malaika mbaro abakambara bakuru ku 24 elders n'abantu bari kumwe kumusasima Yesu litukaseli tukomwe kusasima Nyasaye bagoteba omonene ayewobonene ayewebako nobosika kanena kare ekiara weneire bwenyorera abantu kurwa sense bali baiteta sama temu amange na samanyinga wetara semanyinga yemanu yangondi wana banyasaye onye gintu kiro tugende gotegerera bono iga iguru ya iguru. Someone's about heaven nga kiguru yekale korrekana egere gusento changi kiara twarire twarosire onye ndi nanyo alibaga twanse kwigera iguru ya iguru ye amatunda karo amacha mayaro embengi yero tukuna koiruruka tubwate chimba batokuruka from one heaven to another chinse kirita wete ntotali gwe kitwa tore n'abantu bande bamenye batana kugwa lakini batukuminga ki abayigambaje bagatole kukurwa senseri yemechando bana banyasaye amonte karata somuga soleno amwachire kora myo muga kanyangweso n'abana baye n'abacukuru baye nabana atako bateringa igorera manenero na ndi ningiya it is real, it is good enough. Umwando dogo jikoye watoli gusareka muna chiwi tutoko wa senseye enga kiri ya karaba giriki wale komyo komonto ewe gutu ya mawa ego tu ya roiserie emato obekerwa. That was a great honor. Lakini gutu ye nyuma ya matuka makaya sareka egutu Yesu agukwana wetera somo sonye Petro ne gutu etali gocha sareka ne gutu erokana na kare na ende gotuga chire ali gorokero yomo ondeta yora kwibere bindu byenseye nabora ewe na ende bisareke chini bo chenseye amalieta manana yenseye uno kurara kwenda sembera yoko bitika magega lakini egutu twarosaliwe engeri twarosaliwe aneni inheritance tukonyora neri etali gosareka tingana lyo mwali lyo kolemia bakirega igasa matangaya asoko enia umwana David nabayigo n'umwana ulia Nero Rairi Kevin naona atakatumanya iga Nyasaye na tumeta malaika bayasigatie itu bago turenda sekitabu ya Zaburi 34 kifungo gya 7 amalaika baye bagenda guturenda wikenga kiukorara your guardian angel umaki aliyese kwabe kwasembera lituko lyo gocha kubukibwa nere gocha kuba the first one gukwania amangana iyo Ayubu akayarra karasi kitabu kya Ayubu 10 fungo 25 agotebanga na amanyiro mobori one moyale na ende na amanyire ni morale lituko liria ekerera abo mubiro no sali guri sankuri ya gundire na kereke mo gya salikire amaisaya na mororo motorione ogo semeli kumu Kristo nkoyenga Yesu na atutule kurwasa bakule wana matukale era abantu babwatubwo bagakinane korobegete mask eyo igendo kero tobegete nkelinga corona nero enda mane nero enda batugendo bwatite protocols na mwa bwatiriga mwa kanyangweso tubwat protocols ya serikali twirenda keiga bono stress no buwa bambiro musani ono yomona somete bwango iga asa matuka ya makuru muswati umwabo uri kurukusara ino mongina White Ellen oyo ligete bitawe bingira ndendaga niyo bisoma asa matuka yo mwelio igaro chi muswati umwabo kuna kwemurungania ukuna goteba nga kyubo mabwabero bokongu ukuna kwemurungania ukuna kolera otukobo makamoro kuri asumugondo mugondo bwa mawa kuri ku Chiros
igakona kwimuru ngari nakona kugenda ama gwakona kumubita uria umumalaika ndagatebia oyo iganga kimokania atige kwimurungania motebie atige kuna kurigiriria magwa. Focus only on the roses. Igiriria magwa yoka ya tore tora magwa yo ubuyatige ngaki nkona gatumirwa ga skimu asaba iri ase ansibane twagoche n'abana ba minto otwara goche gutokoro kubol mu bweskimu gagendo turigete chinkenene kiri cya kwama cyamu amati kinyanga tete kimwe ameteti wana wanko nyanga ngikene gatwara goche gutuna bokonya ogwaje gutukwanya ranga liguri yakobetire ngotigera kwale ngabo yogunjukana n'kurumuino pakora nga waikire nkeneniria oyebwate Ellen White agatemo swati umwabo mu malaika uri agateba akamotebia mukani atiga kona kurira nga magunaro abwata mawuka the roses barenga ba mona nchero turega agatogotera na kiga kino tukuna kurira iga utukurira nka ya nyangweso na batokora mawanaro gusebona yake mawata yo mwara muna baya bekaga abaje kurumbayo gake abaje kurolimbayo aina arama watogo pick totige amawara toratiga mawa mariguririria achete ngaki yomonge na korara liguririria achete ngaki ya Charles korara liguri achire ngaki ya David ngaki ya Kevin aina mawa turayatiga turarigiriria mangana mayanga kienda gutoka sinka ya nyangwisuiga nyangwisi na bwata barandia mwana Wilkista tuwamene negali Cornerstone Nairobi umurandio muya okole mirimo ya Nyasaye n'abandi bakora imirimo ya Nyasaye iniri ugarigi yatukurigereria twatiga kurigereria ari amakongwa mabe barenga mananje twagatanga gucyakira bona nkurugaiga nkurarigereria ndamawa maya subu mabwane nkurarigereria ndebinte bijya biri bikona kumbwatia aki muri ugikorigerino count your blessings talibo bibare okomase kemo no kumimono uye wa Nyasaye tenango iga mwese vale vicio ekeme vale vicio no mokia mono vale vicio ekemo hekemo no kumie mono buya bwa Nyasaye asinjire nene ki takoba so distressed so depressed ona kurigiria mangana makongu kayaya mangana ali makongu yebe yatige ligiria mangana mayoka mwaka nyangweso takorero kuri na woka igo weep not, heaven is real, heaven is good enough igoro ningiya nondi bwensyo cyagaiga wokurugaiga twara basemelinga ki onye igorenge ngiya nkibano toko nakorera monoiga na Yesu ngo cyari buwango muraturigiretiye ibintu bikokorakana na bigodo tenga Yesu mpwira nari buwango tusabe bono munaturego tunaomba Tata Nyasaye sekretari ya Yesu tuwagira sikiro kyo banne ama ene kartura sinkayo mwaka James Nyangweso mulisyo ito sekanisa yangasa umulisi bwanchani umulisi bwatamabira umulisi bwa mariga atugo sabanga mumale miasinga kikiganda gwetra suborro banene kara kwana na intwigale kolera marigo gotenga inchibwa nali munsa bestie munsa bera abana bali bane twakorere kirikyale ngo kugani kwaye twasabere nka yaye Tata Nyasaye umuyikomo chenu ne twari gutiga kore mienkeye go ikomo eriyo bana bamu abanyangweso mbara barure cyaki abayiri baye mbara kikorera cyayenjira cyadokirase bonse twaye basamo batinye marige kiyagara amariga na mangari aho twale gusabanga na ndoto konye ekra mangana yara ere tunare kurigiriria mauwa amaya tutiga mawaro amaguna mangale kurende turigiriria mauwa turigiriria chinkenene turigiriria chinyanga tete chintobu turiye tunakwego kiyekara tuganye tukwere ni uzo kwa Elia kabere tuamanye kuri gusaba gwe tuboneke twasabire asirita Yesu kusoma barito amen. twakorire akeiga
turo tokore enta alre mora kiguraji che asabire ngoli ndaga tokara mwana nguru na Tony ajichara photo tanks Tony ta Joseph Oyaro oyo Charles naro murura awo tukaten keye karabata inchua nguru photo tanks elinde kera will kista wo charu statement abana wo na boto elta yabo kanka inchu kablis come as I call you Tony come and will kista Tony naru photo tanks then will kista naru engene moya then triangle ma tugoro sangre ngoli toko mo kutano yo mono yo akulukunga Joseph Oyaro naru mono Charles naru mura wono wabusabana na mono David Urali tigal photo of tanks and then as we give a come for a statement. Mimi naitwa Joseph Oyaro Nyangweso. Mimi ni mtoto wake Charles ambaye ni mtoto wa James Nyangweso. Kwa moyo mkunjufu na kwa heshima kuu, kwanza ningependa kuwakaribisha kwa mji wa Nyangweso. Pili, ningependa kuwapatia pole kwa kumpoteza David na yule mwingine ambaye anaitwa Kevin. Ya tatu, ningependa kusema tu kwa kupita kwamba kwa hii mji leo tumekuja kumomboleza mjomba wangu ambaye ni David. Lakini pia tusisahau fika kwamba tumempoteza pia cousin yangu ambaye pia ni mjukuu wa James Nyangweso, anaitwa Kevin. Naomba tuweze kuzingatia hayo. Ya mwisho na ile ambayo imenileta hapa ni kuwapatia shukrani kwa niaba ya Nyangweso, kwa niaba ya familia ya Nyangweso. Asanteni kwa kuja, na tunaomba kwamba nao msikae mbali na sisi. Tunaelewa kwamba matanga inakuwa ile wakati majirani wanaondoka katika familia ya marehemu. Saa hizi ni maziko, lakini kesho pia mtoto wa David ama familia ya Kevin watuhitaji. Tusiwe mbali na wao, tuwe karibu na wao kama familia, na tuweze kusaidia familia kwa njia yote ile. Hata si lazima ikuwe financial ama njia yote, lakini zile njia ambazo tunaweza saidia familia yake, naomba tuweze kuwasaidia, kuwa pamoja na wao. Sometimes ni hiyo emotional help ndio inasaidia apart from financial. So hiyo kuwa nao, kuongea nao kwa simu ama kuongea nao kwa njia nyingine, inaweza watoa mahali pamoja wafikishe kwingine. So tusiwaache familia kama jamii. Ya mwisho kabisa, na naomba mniruhusu niseme ya kwamba, na naweza kueleza familia yangu, niseme ya kwamba sisi tunawaheshimu kama mababu zetu, kama wajomba wetu, kama mashangazi zetu, na tuwezi kosana na nyinyi kwa njia yote ile ambayo tunaomba na kwamba muweze kutuelekeza, muweze kutuguide, na muweze kutupatia ile uwezo ambao mnaweza kunini. Ile jukumu ambayo mmechukua saa hizi ni jukumu kubwa sana. Mmejitwika jukumu kubwa sana. Naomba kwamba kuendelea mbele tusio walegevu kusaidia familia ya Nyangweso, kusaidia kuanzia watoto wake hadi kwa wajukuu. Tuambiwa kwamba ukipata mtu ambaye labda anazama kwenye maji ama kwenye mto, huyo mtu ukiweza kumwacha uelekee mahali pengine kama anazama, then kisheria hauna lawama yoyote. Hakuna mtu atakuja kulaumu kwa sababu ya kumwacha azame aagi. Lakini ukiweza kupeleka mkono wako ili kuweza kumsaidia, then hiyo process ama hiyo nafasi lazima umalize. Ukiingiza ukijiweka ama ukijitwika jukumu ya kusaidia mtu yote ambaye anazama,
then uko na hiyo obligation ya kumaliza hiyo process hadi yule ambaye anazama umtoe hapo. Ukimwacha katikati, then uko na lawama. Mimi naamini ya kwamba wajomba wetu na mashangazi zetu umejitwika jukumu ambayo hatupingi, lakini hiyo jukumu ambayo umejitwika ni lazima umalizie, msifie katikati alafu baadaye tena mtu ache. So kwa leo nawashukuru sana kwa kuja hapa na naombea mema kwenda mbele. Asanteni sana. Mwana de kwanti ya. Mwana leo tete ka wana ya with the fathers was mbayo. Wana watu wataka kwa aru statement ya bla burkista come for statement please. Oyonere urinka wana wakwata na Mariam. Lakini ana mwana ka wana na uranga mono. Let her give a statement also. Abana ba Nyasaye, basani ba tata, basani baito, abayiri n'ekijirani n'abakwanira mbiye mule koira libagelirike kabisa batayana mbiye muno esogo toikange muno kubwese ngakiye twalenge ntutuweka twalenge kubona wana nalitwa beire chintakana kabisa, lakini mugatoikange mwatotiga liekagera lituko lia lero likanyara guikerana mbia muno sana sabali muerwa okolega asie nyinga asenke yeiga endo no mwana wa Charles Yomintate bire mwachakire sabali engi ya gotokonya kamuranje timoto tiga ngakiendo kwenyorora iga na boko bogera kwatorora kwabeka masabo pastor muko no musani utato monene nende no musani one pastor kora bego konyora chingaki kora nje karibu sabere nkeyeiga mugacha sechi namba chinene tugabasabanga igento muchiyo yoga nitina masabo nenda maene nabo mwabekira masabo yagerio tubwate chinguru cyo goterena iga na gukwana mugenderera gutusabira mugenderera gusabira abana ba David Ominto Nyasaye na bagoturenda na bagotubekange eyo mwerio tata naigure kerao ango muntu goterena igo gukwana igoro ya tata ewa mumanyete buno muntu ole na mayanda mange na mariga mange amabera mange kamuranje chinga kieji chinkongu mubeke tata sama sawo miaka ya engekanire michando nere ya chira atali yange asare nono gukwana ntoliko nyara gukwana nere ole ndo wetera sama sawo Nyasaye na banera aramu watoko boko amutambo kwikenga kiri araira negocha abana ba Minto chikazi nchiane abanga ababatene nagaiga Nyasaye abaseseni timaiti unandara ndabayira neri mbuya monangana asayimu akolera senkeyega munne Nyasaye abaseseni alaiti chinchera cheino mwaso na botuko bya mono sana se bali mwatu wate siri nabaike nyorobonzi nonde bwensi ntakwana gosota igunga naso asegonderi nakwana Nyasaye abaseseni bya mono baba bya sana for that good remarks. Mutu do your statement please. Mutu unere mwana David ura please follow come for a statement. Taweza very good. Otaigunyara because amayenda mange nero mwana wa David ura week. Wala tunguko atra abetranga mwaka kigoro. Mwaka ro to mai goji choko to kwani neme ya mwibere na ndu sangi ngoli. Semyana kigoro. Benson Ogera kigoro. Former MP West Murango, former councillor West Murango, Munana Mango, Mukonde Gasi Kenya, former teacher, Mutagara Secondary School, and primary onsi, Igor Muaga to Skitamuna, Katu Achana to Kolumuna, Nairu Rangango Simona, Umayango Simona Kuranje, Incho Quality Media Muga, and do Samuel Guliga to the Lavana Banakunyu. Niaman Biaman and Karipsano. Yaman. Yamono yango molia abantu ba administration gosondora mugambi na bera mugambi onde bwansi mugambi amakoito jaki ndo jetayana no mugambi yara timoroji mugambi onde nale ande ocha iga to ama gombo manya bagambi nya bane mbalia onde narao
orwa na nyangu siende ocha magombaya nyamugambi ondoro dio ali administration abana ka mwarwe na re statement ya mbangi to tara so ngori okay abekala kanundi tayo omwa baro ondenaro oyoko ligijikula oyoko ligi MCA dende to ligijikula watebe na bora naye taikuru ali ya bono bono boko tanga naye wachira ambi amono ngo jono ga ko nyali bagano rae moengo li baga tebe ne abaminto berinyani a family ya Nyangweso, the first affected family of my great friend David. Mjane yule amebaki mayatima na wenzetu wote ambao umekuja kuomboleza nasi leo. Kwanza wacha niwashukuru kwa kukua wavumilivu na kukaa paka hii masaa. Na niombe radhi kwa sababu nilichelewa. Matanga imekuwa mingi. Lakini sasa yangu yatakuwa machache. Kwa majina anaitwa Dennis. Yo Tororinde, Seitongi Jauri ya Aria. Torori former chief. Mugambi omokoro. Kirarangiria abagambi bari bebiraonia nobwa kiara bari n'abantu be serikali. Na sisi ni watu wa wananchi. Sasa kwa sababu ya muda mimi sitakuwa na mengi, ila kitu ningesema wenzetu tulikuwa hapa watu wa siasa, ile kitu tunataka kuongelea ni maendeleo. Shule, hospitali, chinsoko cheito, chibazari, watoto waandikwe kazi, ndio hii kwetu iendelee, barabara zitengenezwe vizuri. Again ngo sistiza. Kama mtu alikuwa amepewa kiti hapa awali, a former leader, wacha akuja atuelezee ni nini sasa ako nao mzuri anataka kutuletea, kwa sababu wakati wako ulifika akashindwa. Na kama anakuja saa hii, wacha niwauzie sera zangu. Wandu wa minto siasa ya lere abire nkongu. Hata itafikia mahali tunaandikiana mkataba na governor na MP na MCA. Akishindwa kazi mnamtoa kwa ofisi. Kwa sababu watu wamekuwa wanachukua pale, wanaweka pesa. Kwani oromo chiwa yo rabuto oromo chem sana, lakini asagweta na record. Where do all those resources go? Wacha niwache hapo kwa sababu ya muda, ndawacha rambirambi yangu ya shilingi 1000. Thank you very much. Thank you and happy Nigoreira. Tu go mu jango. Yeah man, thank you very much. Mugaka maisiba. Ndo wadra tenera no Nyangweso kali mungu mugaka maisiba na mora. Mugaka jalisi maisiba jango ona makamba bana valia. Okwakera mugaka Nyangweso mutavinga ngwa ikebira kwa rimia bana maisiba na yo masa bantu. Padi tu asombete amodi dikale. Twalenga wa muraka tutaranya ore meji ito na bana twabeira bagaka twali meji no ya mase bantu baitu bekenyora no ya mase bantu ale kuwasiliana no mugaka Nyangweso tigamo ali baga arwa magomba iga savana mbuya mono umugaka kigura soko nyangiri bageri ntebe pole goja senka yo mwaka Nyangweso Harrison kanani goja Harrison ninjoja wango iga kala mangana yaba Harrison ninjoja Nyangweso na ngakirize sinkulungumbu agante bikura nchegenda ukibona ali mangana abeire genda ngo mokonya n'abantu abana bari nkaria rindi morosi umuyewo itinkonyara gocha ubwate kana ni miaka yane n'uburero bwa corona antira beuna omanye tenga tare gocha asengenche ya machiko ya corona ndate kana gote amana mange ngote banga pole isabana lwanyango bari nkai bari ntumuchi ekero Nyangweso atayo mwakoli rubia gisa amangana yaba mwabera batoereru
mwabera balemu naende muno mwateba ulio omwana oli bwikisa ateba wike yabwenerega omwana David oyo olw'omusaani one muno kirengaki yawo kyali bwana mbwa seduka tuwakwana ogenda ase omung'ina mulawo yoro murugione omotema amang'a amabere enywe amotema nondina yonkwana nyumba nimatekisipirandi bire aita isaini abana bane bonsi pi abaiseke abamura n'abasaani ba David one kinale gotigase nke y'abana bali abatigara rema amang'ana abaira amange tigatusabe nkeye gaki aratoa wose bindi byonsi biko baso mukyoyo tura uriba gaki turatumuka ekyagera amang'ana yabukire oyaro olyo olenga mu MC kulenga alientu abwatarana yangu akalinga mbuyamana sokolemereria na bali mwensi mwa chaiga amang'ana tuagamba iga akolire gasi bano prema asobwenye tiga tubatsoberenkeye na ndi mutigale no balemu buyamana sobontegera. Thank you very much. Arson Arson ni no motule ito magami bali ana wate tangasa ngitangasa eli Arson. Nanje tiamba kwani nonyotora sama kong wairwe bia. Ya mona singenjo yeli baga. Nanje ni onko pora singenjo yogo Syria David igale mumurominto ase umwamate gaiga nanje narure pole Nyasaye na bwate sababu ya kila lingana likokoleka na sense minto mutu Nyasaye nako balemu bwalene sengenjo yogo sirita tomino etangaso umugambia ng'akire simi nelianga nagendete gukura ng'a chipati certificate abana bali batabwati nelibaga ligia eserikali yaletire kuocha ase esublocation yeito ya matutu igonyo mwana otabwati party certificate mambia nyora naye libaga ogenda alia asobisi yomo assistant chief matutu onyore party certificate nonya no monto manene onya tobwati party certificate ngocha chire naye ogenda ororo omwana obogolie notification monto manene ekebande waigo nkoirole siringi 300 asengenjo kwarete irwe mbaka service mbaka angaiga igo narenge gosaba ntosiereri kubwa mono buna chi school chiko iwerwa Monday ndo basa koiregende kebuna no mocheso mwaro nga twasega sigigwa asengenjo ye party certificate kwa na Nyamira egwikienge mota ikonyora bona iga nyora libaga asengenjo yokonyora e party certificate miyamona asengenjo yawantegera. Thank you very much. Muyamana mwana olio jali njugo jango bana nanje yonkurwa magamba manene ko chase omuchoyo wo mugaka ndo mulisha oito James Nyangweso bantu ali mwatwara na kurwangasa Nyangweso na yamasa balisi baito nanje mbangete keruko kia mangana yukwa kaje kanisa lyangasa igo natole amo no mugaka Nyangweso na balisha na balia bande twate naye kabangasa watu asiririe na into mwana ya moito saba mwana ito ya mo una makwana karutano kwa na watu amanyanga Nyangweso na babu watu bokongu watu bororo samangana rule kunyuma akole kande boya umwana uyu no mwana o Charles
na mwabere moina basinya ine na bwali mwana uyu munariga n'umuntu asomete n'umuntu lawyer n'umuntu mwadvocate mundariga kadwa jeta antu akambeta mangana ayumuru jitura na batu akambeta mangana sana tukarubile mangana renga aiga makwina renga bere mangana yo mwana yo mwana David munasire tonda komanya no mwana Kevin na mukwana na kabukatire ndenkwani na chani we akarutu abai gantu agamba tukakonyu sana tukarubiria mangana ya muna muruju tura yo twagamba abuya n'abantu bamwe abanyangwezo kurwari kirwa sabo mugambe ituma sisi umwana uyo nche ibona njaro muyone rekora kurwari sabo mugambi mo paso to mo ukona tamayeti umwana uyo ngina alweta ali nyamachoa ali mutaboli sabo mo uko nyamacho iyo na njiga kora yana umwana one turubena na asogete Robert na turubena no mongina no mugakoye abubali abangina rumu umwana uyo barabangina rumu umwana uyo nje umwana by station igale bono umuchukurone kurwarise ino mugambi wana bantu nabeka bangalende chome na makabe wosenjera de gata moto ndume na batwa yitoko na kumanya naiga mwana anataka kumanya na tokonya da sana no mwana mu advocate no mwana muya mutwa bambeta mangana manga tukarubiria bintu akwana iga na sabanga nye kunyarikana umwana ulike binere sakare kwa ngwese ngina kare komwenet tumubwazi kadwa jitabu ne kenyoro ntwamente tejiwesike kenyoro naenda bande ntwa jiruwe tekie kenyoro kadanya hatangu bakongumbora bonene bali mutara ujiwese njena jana muga goko twale kubwasike community renga intu tojage to kujiwesike kenyoro jiwesike kenyoro egeshikia ntwa jikolele temirimbu naende jimwana nako bante jikolele temirimbu ekokera abantu bali basobo nyangweso kurukirwa zo masese yo bakale temirimbu ya sana ndoje tukona kuri kiwese matangazo kiwese kya mojari kiwese kya transport roja kiwese nabo bakale temirimbu na barwo bakatokonya sana na into karanga na into taruto ya shekenyoro kiwese shekenyoro mwana to sangiri mu chango na wodi abantu bekenyoro munyagero kotalia akagwere na nairo ibona lakini abambo baba na baba banyakundi nere mukarani umwana one sabara nere mukaji nababo kiwese to konyora korwe so sangiri uko nejo yeke nyoro jirumo kurwa mojo moja unyangweso ora bana banyangwesa whatever little muranyore egere mo bakonya baje bana lina mwana uri okalisa kale na kitoma ndete jibese jiringa no nyebe bali hare na bato ko amenda jibese ke ko musigo no manne yo jibese to ko ruwa no wate monde de jibese jina boli abali ba ko jibwata basangani jitwa sangeretie wagendo nyangweso no nyamara goba baruba ndoba bagi kote babara bari rais baja konyero musigo yo kale so mwana linera kuita kwani igongore ngiri mangana kwa boria abadoga temenya sato konye ekya bantu babwate bantu nabaya bali kwa rujuna twakorite mimi ya twakonya nite sana nageko ribiri bya biri byese ninje twasa time nabantu bakirwa mwaka majini na bawande inganya kwa gatirega taye watu kora bawa kanya masese amanyire muna kitana konyo kongira bona omotebi ngantu akabuya mono esabantu bamuchache abantu bambanya ngwizo ole skimwa na bantu abayabale amangana bakorea na mangana maya nino mayangu mwaka maya sana mbuya mono sana mangana ingwata ngwasa banga to tubalengere nenda mangana yandi ngwata to wata tubalengere ya sama mangana yandi na itau tubalengere na ino to mara wawa tora muna mulega utayo wana sangiri bana kibesi kingi agenda ona gachali now tigango nsangiri kibesi abantu bali abe kanisa yane yangaza tenango gocha abantu batatu banega mbuli bange ya omogo sibabiri musangiri yawo nalia inja amushoro nsangiri lyo abalia etimo bwate monga toruwa to nyakuni yule unjugo ja oyo nyakunde umuri kyoito weke nyoro
na ndi mwara nero ngeyo msio yomo so bali bali utokendi chwe so sangiriria konta kigenda se baba nyakundi wasanga ni kitwa sangiriye kenyuro ne kenyuro bamutararu mole tigesa nyakundi baje bagenda se family ya Nyangweso bandoba tokoli mupango ine ndi bumwana ine ra ni kuya kona itola ko Nyangweso abanyanga ntwa ko minu baebi kuya muno. Thank you very much. Ngaba nero ngoli ngangero ngoli bali wate ngoli ndi ero ngoli ni sangiriye tayo mbaya ngo sangiriye ndogero karangi uri akwa elwe yemo kenga eli munera yemo orioro ko orioro ko kibikura orioro ko jesi mime aya iwa aso hiyo oyo to wa disi ngaya ndo ja maiga. Thank you very much. Buyamono ko semu yan ko yan. Thank you very much nguri yangia njuano wangu watu mwako wema njuoja ejijo ndake tonjijalo koja. Oh, thank you very much. Ne mulie bantaba ya ndote nguri ngia sana. Thank you very much. Shimi atana ja paewa nere kia ego jesimi ngo James Maganda oyiga kale umuntu kuriyo chikura cyo bugabana ukale umuntu kurukwaru usongo ukale bengi ukariki chikura cyo bugabana ubo igabana umuro cyo bugabana asirete otomire ibwe ya mndare koja eli weka ali so samera yamono ngabana jinde mulisha Yamune ngoria paso ito paso jengo yamono paso minto paso yamono wandu waito mana baya bali tinta kitiko enda se bandi bawo jesinde tinta kitiko jesimode yonta kitiko moje sinde. Thank you yamono baba yamono mugaka ntweka mulishone mugaka nembu yamono Charles yamono sana. Thank you very much yamono thank you very much buyamono nguringia buyamono baba nguringia buyamono yabutia ne nguringia mwako minto ne toru etero ngubuya ko buyamono Charles buyamono mwaka nguringia mwongina mbiole buyamono mwina nguringia mwaka buyamono nguringia. Thank you very much nguringia buyamono mwana mwisho minto buyamono kadina ate yembara byalo sandiro ngodo ekwaya tenango yoro ekwaya tenna ria kwaya angasa kwaya tendago je mushumba na ya manguma yemiro osangiriro ngubwangu wangabu ingore ga wawo tigoyo madena yono sangeli ya wor aiga aliende ali mukyo ko bakanye ko yo rago sangeli ngori mukyo ko bako dindana mondo ko sangeli ngori awo ngoria aya inukana ko ngana bataraja ali dindanya muntu buyayo Harrison ya kolera wo kango to bolyo magani olyo cha erwa de bisebigani go paso chengo ebishara dane yale de bikoro gara ko nyamu kadara ja ole de bigane nende gara jirare njango tsabira wano ngoriye linde na ndo sabira bantu bawo bakore buya sana kale buya sana moyandi toro ke wono to korogusaba to tenene asa oito naende tu akira sole kerato ikiro mwario we karansowo tukaritia nsema yoko enda soboina mpaka baragenda wana bande mpaka ndasichinchira ingana linene
no korangeria uno gotugutambe linda tobole muna koba chinguru chinya una bana benke ya baboririe na biri baragire ko kibosyo obikira ni wetera sabaterneri biyamana sama kolali o mwaka kegoro no basamia rule no kosegeta okole to wamate no goitana kinsama Jones eto bikira sama okao asemia kaya ya mana bamu abaragatia ganda ko bagata kiara ko asebale nkanyar to gisemi ganda tuanya robo ngaine wo batusuki bosyo tuanjira bana byansi bwana rasole kiara tuachira sole mya Kristo mutoli toligoro amen ona mbiyamona kusema yani bakole kasingia mbiyamona yagundi njwa mbiyamona sema yani ona nyagundi gana tagedengo ekekara chairman yake nakabatebiro Nairobi yone kara ni ona ko tagedemo ijukumu ngabalizo bwatyo eso tara ngo chikenyoro mole tere nyagundi na savera bakoli mipango na ojikale family area kibese chikenyoro basangeri no yechachire no ngijitwa nyorire mbiyamona sana ndoma kuchesa mbiyamona sana aba muri bale bamu aba David mwada lesa sanduka muranje na utikali nake ababucyali bane family yoka mwamujaje ucyali abalisia amada bantu bakolera untazi ucyali bona nake mwamujaje acyali yoka n'abalisi na pastor ngabo bataka na era amura bali bamu aba David alesa sanduka muranje bali bospi kazi tu David aba David alesa sanduka munali mutakonye muire sanduka ya rugo ekero pastor gago sabiro muralia o walia pastor ogenda ali sabiro muralia mukaza sanduka rugalia pastor ogenda ali somolisi